MNF MLA te chuan an bial chung ti mason lam an ngai tua man to lo ni in ZPM Southern Headquarters lunglei Vice President Puvi Mal som tluang an asoya mi puyan ti beidong zo to ni ati ZPM Southern Headquarters lunglei hian sikpui fe chwa an nei chun zom zela an party Vice President Puvi Mal som tluanga MST chuan a tho ni na tan na thial thiltlang pangzol ropui chi phir le bualpui vi te tloa heng khwa te hian thu soin pu MST chuan MNF MLA te chu an bial chung ti mason lam ngai tua man to lawa apua ZPM member lawmluh tur zonga phi roi le an harsan na den chena mi thlem thin an ni ti soin ZPM member pakhat an lawmluh po in soi theinan ha hi pin an kalna pianga an soi zelani atibok MNF MLA te chuan kumsom chuang te meu opposition a MNF ta na thei top chwa tu member ten hlutna an nei talawe moti turin an hnu chon mek zel ni in ZPM Vice President chuan a soiboka mi pui be an ti dong zo to ni a soin be seina chun le mi re theiban phak tur chu ZPM policy a omani ti an shemek zelani adia mi pui po an har mek zela ZPM boruak chu ala al zwal zel don ani ati asoi zelna Puvi Mal som tluang chuan kumsom ni chuang an thron to le thron mek sarkar te chu policy ti hlotlin tumna lam ain policy in zia that siakin an in tlan sia katia a hlotlin na hmu tur a mumal ngai lo ti soin ZPM policy pui ber tur chu an policy ti hlotlin ani ti soya ZPM sarkara chuan kutna thok tu ten kol eng an hmu to tur thu le term khat chungin an mani kut koi ngeya an chen na tur concrete building an sakte tur thu a soya ZPM ni chu sarkar ma hawa tanga an hlut thu le anom thu soin ZPM ni chunga kaushan le khotlanga in man chu anwamin a in rembik ni in a soya covid chizwal puya len zo nu tun din huna ZPM ni hlutna aleng chhole mek zel tia soibok sikpui fe chwa thot ni na hian Puvi Mal som tluanga Vice President ZPM Southern Headquarters lunglei chuan chief phira tangin MNF som paruk le Congress som ni anwa in mi som thum paruk te ZPM a lawmluh ni in an party thu chhuai na tarlang